Пред полноќ, граѓаните на Чаир заедно со градоначалникот Висар Ганiju го собраа ѓубрето во старата скопска чаршија. Прек туј влазни, до камиона, приватиши ги ми сигуру. Ту мрапачу што понуе. Да thot, jemi të i grumbullur këto krejt bashku do shkojmë te dera e qytetit Shkupit te komunës, do t'ja derdhim atje. Krejt bashku. Револтирани затоа што јавното претпријатие Комунална хигиена не ја вршело оваа работа, го испратија собраниот отпад во градот Скопје. Граѓаните го придружуваа камионот за ѓубре пеш до градот. Që sante ne e bëm atë që duhet të bën higjiena komunale. Do të thotë, për obligim e ka pastrimin higjiena komunale, ne jemi taksapagues, ne jemi të lanën, do të thotë, si në kohën e komunizmit. Do me thonë, si me qenë qytetar të rendit 2 e të 3, e jo qytetar të rëndom si gjithë tjerë të këtij qyteti. Për këtë arsye, ne nga u blokuar që në Drislla ta çojmë mbeturinën. Nga u bloku ta grumbullojmë. Gjitha format që ju ofrum bashkëpunim qytetit Shkupit na bllokoi, kështu që ne u detyruam me qytetarët sot ta grumbullojmë qarqinë e vjetër mbeturinat vetë i sjellim këtu që nesër zonja Arsovska para derës vet ta shohë se si është jetohet me mbeturina. Неколку минути откако Ганiju и граѓаните си замина, пристигна градоначалничката Данела Арсовска. Од Висар Ганiju си собираше прво ѓубрето од дивоградбите и некои фотели, некој материјал, па откако му пишав на Фейсбук дека нема е баш добар планот, нешто сменил со ѓубрево, со повторно нелегално возило, спротивно на закон, дошол пред град Скопје да го истори, се задржал точно, внимавајте, 3 минути. 3 минути. Вице-премиерот Изет Меджити вели дека проблемот не е ниту со отпадот, ниту со дивоградбите во Чаир. Проблемот е нешто друго. Kjo nuk është çështja, kjo nuk është problemi. Pra problemi është që dështoi edhe plani i parafundit i zotit Ahmeti me Taravari, sepse zoti Ahmeti tha që do del në rrugë dhe nuk do kthehet, po si duket rrugën burrat e BDI-s ja kanë lënë Danela Arsovskës dhe Levicës. Prandaj kjo është një strategji e fundit e Ahmetit për destabilizim të vetit, kësaj radhe nëpërmjet komunave. Инаку конфликтот меѓу Ганiju и Арсовска трае веќе долго време. Освен за насобраниот отпад, Ганiju ја обвинува Арсовска дека воопшто не инвестира во општина Чаир, иако голем дел од даноците на луѓето од Чаир се влеваат во буџетот на Скопје. Од друга страна, Арсовска во последните денови известуваше во живо на Фејсбук за според неа дивоградбите во Чаир.